kada vas ne pozovu na žurku. Šta onda? Dobrodošli, drugari. Nekada davno, u velikom kraljevstvu, živjeli su kralj Petar i kraljica Jelena. Svi su ih voljeli i sa radošću su iščekivali vesti o rođenju njihove bebe. Rodila se devojčica, princeza Ružica. Kralj i kraljica su napravili veliko slavlje i svi su bili pozvani, čak i vile, sve osim jedne. U velikim dvoranama palate okupili su se svi žitelji kraljevstva, ali i gosti iz dalekih kraljevstva koji su došli da čestitaju kralju i kraljici. Među njima su bili kralj Stefan sa svojim malim sinom Filipom. Stefan i Petar su se jako zagrlili i nije dugo potrajalo dok nisu izrazili želju da se njihova kraljevstva spoje. Draga deco, to je bilo moguće ukoliko se godinama kasnije princ Filip oženi princezom Ružicom. Oni dvoje bi onda vladali kraljevstvima svojih roditelja i tako roditelji rekoše da će se to i dogoditi. Princ i princeza su bili obećani jedno drugom. Na poklon princ Filip je doneo mali zlatni kovčeg, a kraljica Jelena ga je odvela do kreveca, gdje je prvi put i ugledao princezu Ružicu. Svi su donosili poklone i svi su se radovali. 3 dobre vile su doletale do kralja i kraljice. Nevena, Dragana i Slađana, dobre vile, donele su svoje poklone malenoj princezi, ali su ti pokloni bili u obliku magičnih želja. Prva dobra vila, Nevena, priđe princezi i kada zamahnu svoj magični štapić, ona požele da princeza bude mila i draga i kulturna kada poraste, da bude pametna i da se roditelji uvek ponose njome. Druga dobra vila, prišla je princezi Ružici i poželjela je lepotu kakve na svetu nema ravne. Biće najlepša od svih devojaka, lepša od svakog cveta i svake ruže. Treća dobra vila priđe princezi i tek što ona podiže štapić, u velikoj dvorani zasijaše munje, a veliki zeleni dim se raširi po podu, dok nije dobio svoj pravi oblik. Jedini nezvani gost, zla vila, Grdana, stajala je ispred kralja i kraljice, a na njenom ramenu sleteo je njen verni sluga, crna ptica koju niko osim Grdane nije voleo. Kralj i kraljica samo nju nisu pozvali, zato što su se bojali njenih tamnih moći i nisu je želeli blizu princeze. Ali to i jeste njihovo pravo. Ako neko pravi žurku i proslavlja nešto, sasvim je u redu da pozove koga god poželi. Ako se desi da ste vi ti koji nisu dobili pozivnicu, možete da budete malo tužni, ali onda se setite da i kada vi pozivate drugare, sasvim je u redu da pozovete samo one koje vi želite da budu tu. Možda je teško i tužno, ali pokušajte onda da pronađete nekoga ko želi da se druži sa vama. I vreme, svoje vreme, dajte tim ljudima. Grdana nije bila pozvana i nije trebalo ni da dođe, ni da donese poklon princezi. Ali ona je stajala ispred kralja i kraljice i rekla da to ipak nije u redu i da princeza treba da dobije magični poklon i od nje, iako taj poklon princezini roditelji nisu želeli. Ona reče, princeza će živjeti lepo i bit će srećna, ali pre nego što princeza Ružica napuni 19 godina, nasmeje se Grdana, ubošće se na trn od ruže i zauvek napustiti ovaj svet. Kralj Petar je pokušao da spreči da Grdana izgovori svoju želju. I on poslao svoju stražu da je uhvate, ali zla vila nestade u obliku zelenog dima i iza nje ostaše samo ljudi koji se nisu ni usuđivali da progovore. Dobre vile, Nevena, Dragana i Slađana priđoše kralju i kraljici. Njena kletva se još može promeniti, rekle su. Ne možemo je zaustaviti, ali možemo je promeniti. Slađana još nije podarila svoju želju. Dobra vila Slađana pogleda princezu Ružicu i zamahnu svojim čarobnim štapićem.
pre nego što napuniš 19 godina, zaista ćeš se ubasti na trn ruže, ali ćeš samo zaspati. Utonut ćeš u dubok san iz koga će te probuditi poljubac prave ljubavi. Tako će Grdenina kletva biti razbijena. To je bio mali tračak nade da će sve biti u redu.